இருக்கு அது இருக்குன்னா අයබෝවන් අද මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වන තීන්දුව කළේ මමත් ඒ වගේම රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකර නමතුමාත් කුමරන් ඉලන් කුමරන් මන්ත්‍රීතුමාත් විශේෂයෙන්ම යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට බලපාන කරුණු කීපයක් පිළිබඳව ගල් ජනාධිපතිතුමා සමග සාකච්ඡාවකින් එළඹුණු තීරණ පිළිබඳව දැනුම් දීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඊට අමතරවත් මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට බලපාන තවත් අතුරු කාරණා කීපයකුත් ඒ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකෙදි කරුණු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් පළවෙනි කාරණය දන්නවා විශේෂයෙන්ම යුද්ධය පැවති කාලෙදී ජනතාව විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාතෙන්ම නැගෙනහිර පළාතෙන් මේ දෙකෙන්ම විවිධාකාර විදියට තමන්ගේ ජීවිතය ගලවා ගන්න රටේ විවිධ තැන්වලට වගේම රටෙන් එළියට විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවට ගියා. ඒ ගියපු අය විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවට රටවල් වලත් සරණාගතයන් ලෙස ජීවත් වෙනකොට වැඩිම පිරිස ඉන්දියාවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. පසුව 2009 යුද්ධය අවසානයෙන් පස්සේ මේ විශේෂයෙන් ඉන්දියාව තුළ සරණාගත ලෙස ජීවත් වෙන ජනතාවගේ පුරවැසිභාවය ලබා දීමට අපි කටයුතු කළා යුද්ධ කාලෙදීම. පසුව මේ පිරිස් ලංකාවට එන්න පටන් ගත්තා. එතෙන්දී යම්කිසි සහනයක් ලැබිලා තිබුණ මේ තමන්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් විදේශ රටකට ගියපු මිනිස්සු නීත්‍යානුකූල ගැසට් කරපු ගුවන්තොටු පළවල් වලින් ගැසට් කරපු වරායවල වලින් නෙමෙයි වෙලාවේ යන්න උනේ. එයාට නැවත පැමිණීමේදී කටුනායක ගුවන්තොටු පළෙන් පැමිණීමේදී යම් ඉන්දියාවේ සරණාගත භාවය පිළිබඳ අවශ්‍ය ලේඛ වලින් සහිතව පැමිණියොත් උන්ට සහනයක් තිබුණා. ලංකාවේ ආගමන නිගමන පනතේ තිබෙන වගන්ති වලින් යම් සහනයක් ලබා දීලා තිබුණා. නමුත් විශේෂයෙන් පසුගිය කාලෙදී අවස්ථා දෙකක් උපරිම ඊට අවස්ථා තව අමතර ඕනනම් දෙක තුනක් ඇති නෑ. උපරිමම විශේෂයෙන්ම මේ පලාලි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටු පළෙන් ලංකාවට පැමිණි මෙසේ සමනාගත ලෙස ජීවත් වෙච්ච දෙදෙනෙක්ව තනකොට ගත්තා. ඉතින් ඒ කෙනෙක් මේ දෙදෙනාම ඊට පස්සේ උසාවියෙන් නිදහස් කළා. විශේෂයෙන් මිලන් කුමරන් මන්ත්‍රීතුමාත් ඒ සඳහා විශාල මැදිහත් වීමක් කළා. අපත් ඒ සම්බන්ධ මැදිහත් කළා. විශේෂයෙන්ම මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍ය ආනන්ද ජයපාල මැතිතුමා අදාළ ආශිර්වාද උපදෙස් දීමත් සමග මෙයාට මේ පැමිණි දෙදෙනා ඒ වෙලාව දින අතරකට ගත්තා වුණත් ඒ නිශ්චිත මොහොතේදී අමතුමා උපදෙස් මත නිදහස් කළා. ඉතින් දැන් ඊට පසුව අපි මීට සති දෙකකට කලින් කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ගන්න ලැබුවා. යුද්ධයෙන් සරණාගත වෙලා විවිධ විදියට ලංකාවෙන් එළියට ගියපු අයට නැවත ලංකාවට පැමිණීමේ නීත්‍යානුකූල තොටුපළකින් පිටත් උනේ නැතිනම් ඒ අයට බලපාන නීතියක් තිබෙනවා ආගමන නිගමන පනතේ. එය සලකන්නේ නැතිව මේ මෙලෙස ජීවිතය බේරගෙන ගියාට නැවත ලංකාවේ නීත්‍යානුකූල ඕනම තොටුපළකින් නැවත ලංකාවට ඇතුල් වෙන්නත් ඔවුන් ඒ සඳහා කිසිම ආකාරයකින් පරීක්ෂණ වලට හෝ අත්අඩංගුවටපත් වීම වලින් තොරව උන්ට එන්න පුළුවන්කම ඒ අයිතිවාසිකම ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක විශේෂ දෙයක් කියලා. මොකද සමහර බංකොලොත් දේශපාලනඥයන් උත්සාහ කළා මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තියක් විදියට මේ ඉන්දියාවේ සරණාගත ලෙස ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා විශාල මේ බංකොලොත් වෙලා ඉන්න දේශපාලනඥයෝ මේ අනනගුවා. හැබැයි අවසානයේ ඒ බුද්ධ නිදහස් කරගන්නත් පුළුවන් වුණේ අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මිලන් කුමරන් මන්ත්‍රීතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන්. අද මේ ප්‍රශ්නය අපි නිසා සහ මුලින්ම කැබිනට් මණ්ඩලය සති දෙකකට කලින් ඉස්සරහට තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් සිපදලා යුද්ධය නිසා ඒ වෙනත් රටවල් වලට ගිහින් විශේෂයෙන් ඉන්දියාවට ගිහින්
ජනතාවට ඔවුන් නැවත ලංකාවේ පදිංචි කිරීමට කැමති නම් ඒ සඳහා දැන් තිබිච්ච යම්කිසි බාධාවක් තිබුණා කුඩා හෝ එයක් අයින් කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා එයාට තමන්ගේ රටට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුල් ඒ නිදහස්කාමී පරිසරය දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඉඩකඩම් සහ අනිකුත් දේවල් සම්බන්ධව උදව් අවශ්‍ය නම් අපි ඔවුන්ට රජයේ අදාළ ආයතන හෝ නැතිනම් උතුරේ ඕනෑම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. අපේ චන්ද්‍රසේකර නැමැතුමා ඊළඟ කුමරන් මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු අය ඔවුන් මුණ ගැසිලා තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ සහයෝගය අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා ගන්න කියන්නේ. දෙවෙනි කරුණ ගත්තොත් ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් පසුගිය අගෝස්තු 20 වෙනිදා මේක දින සතියකට කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. විශේෂයෙන්ම උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල යුද්ධය තුළදී අත්පත් කරගත්තු ත්‍රිවිධ හමුදාව භාවිතා කරනු ලබන ඉඩම් වලින් නැවත මහජනතාව වෙත නිදහස් කළ හැකි ඉඩම් පිළිබඳ සොයා බැලීම පිළිබඳව. ඒ සඳහා අපේ ගරු දීවර ඇමතුමාත්, ගරු ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය ඇමතුමාත්, උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් නියෝජන කරන ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒ වගේම ආරක්ෂක ලේකම්තුමා, ත්‍රිවිධ හමුදා පතිවරුන්, ජනාධිපති කාර්යාලය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ඉහළම නිලධාරීන් සම්බන්ධ වුණා. ඒ අනුව එහිදී ඉතාම වැදගත් තීරණ ගණනාවක් ගනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂකාංශවල උපදෙස් මත ඔවුන් ආරක්ෂක තොරතුරු සහ අනාගත ආරක්ෂක අවශ්‍යතා මත ඒ මතත් පදනම් වෙමින් ජනතාවට නිදහස් කළා ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ. දැන් මේ තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම 2009 යුද්ධයෙන් පසු ත්‍රිවිධ හමුදාව විවිධ අවස්ථාවලදී නිදහස් කරන ඉඩම් පිළිබඳ වාර්තාවක්. කෙටි කරලා කිව්වොත් මේකෙදී 2009 වර්ෂයේ ඉඳලා 2024 වර්ෂය දක්වා රජයට අයත් ඉඩම් අපි ආප්‍රදේශික විතරක් කතා කළොත් ඉඩම් අක්කර 811ක් නිදහස් කරලා තිබෙනවා 2009 2024ට. ඒ වගේම 2009 2024ට පුද්ගලික ඉඩම් නිදහස් කරලා තිබෙනවා ඉඩම් 20 අක්කර 21942ක්. 2025 ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා 2026 අගෝස්තු 20 දක්වා කාලෙකදී රජයේ සහ පුද්ගලික අංශයට අයිති ඉඩම් අක්කර 65කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යාපනයේ පමණක් නිදහස් කරලා තිබෙනවා. කිලිනොච්චියේ අක්කර 128ක් පමණ, මුලතිව් වගේ දිස්ත්‍රික් එක අක්කර 615ක් පමණ, මන්නාරමේ අක්කර 135ක් පමණ සහ වවුනියාවේ අක්කර 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිදහස් කරලා තිබෙනවා. 24 දෙසැම්බර් 30 ඉඳලා 26 මේ අගෝස්තු මාසේ 20 වෙනකම් මේක අමතරව වන සංරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තිබුණු දුනුත් අක්කර දහස් ගණනක් නිදහස් කරලා තිබෙනවා, කරගෙනුත් ඉන්නවා. ඒතර මේ නිදහස් කර ප්‍රමාණයට අමතරව තමයි අපි මේ සාකච්ඡාවට අදාළ කරුණු ඉදිරිපත් කළේ. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම විශාලම මම හිතන්නේ මේකේ වැඩිම සාකච්ඡාව තිබෙන්නේ පලාලි ගුවන් තොටුපළ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ගුවන් ජනතාවගේ ඉඩම් සම්බන්ධව ඔබ දන්නවා දැන් අපේ මැදිහත් වීමත් විශේෂයෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ප්‍රදේශ මත මේ පලාලි ගුවන් තොටුපළට යන මාර්ගය මුලින්ම විවෘත කළා මීට වසර එකමාරක පමණ කලින්. වසර 37ක් පමණ තිස්සේ වසා තිබුණු මාර්ගය. ඊට පස්සේ ඒකේ තව කොටසක් ඒත් වසා තිබුණා. එයත් ජනතාවට පරිහරණය සඳහා ලබා දුන්නා. පසුව ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් ජනතාවට වාසවිලන් හන්දියෙන් දකුණු පැත්තට තිබෙන ඉඩම් වල වගා කටයුතු සඳහා අවසර ලබා දුන්නා. දැන් මේවා වගා කරන ස්ථාන. ඉතින් ඉතින් ජනරල් ජනාධිපතිතුමා සමග කරන සාකච්ඡාවේදී එම ඉඩම් ජනතාව දැනටත් වගා කරන ඉඩම් ජනතාවට කෙලින්ම ඔවුන්ට නිවාස හදාගෙන පදිංචි වෙලා තමයි නිවාසයක් හදාගෙන පදිංචි වෙලා ඔවුන්ට ලබා දෙන්න තීන්දුව කළා තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එම ඉඩම්
ජනතාවට වෙන් කරන ලද කොටස පමණක්. ඒ කියන්නේ නැත්නම් මේවා අනවසර විදියට කරගන්න ඉඩ තියෙන නිසා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහ ත්‍රිවිධ හමුදා මැදිහත් වීම මත දැනට වගා කරමින් තිබෙන ඉඩම් ඒ මංකුව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට නිවාස ඉදි කරගෙන උන්ට ඒවා ජීවත් වීමට අයිතිය ලබා දෙන්න තීන්දුව කළා තිබෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි හිතනවා මේ සැප්තැම්බර් මාස තුළම ඒ සිදු කිරීමට පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව තවත් මේ වාසුදාන් පාරේ වම් පැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඒ පිළිබඳවත් ජනාධිපතිතුමා සමග සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක උපදෙස් දීලා තිබුණා. එයා ගුවන්තොටුපළේ ආරක්ෂාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන ඕනම ගුවන්තොටුපළ ලෝක පුරාම ආරක්ෂිතව තමයි පවතින යන්නේ. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉඩම් තබාගෙන ජනතාවට ලබා දිය හැකි ඉඩම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරලා ඒවත් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආරක්ෂක අංශ වලින් අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ පිළිබඳවත් පරීක්ෂා කළා ලබා ගන්නත් ඒ වගේම ගුවන්තොටුපළට නිශ්චිතවම අවශ්‍ය කරන ඉඩම් වලට ජනතාවට සාධාරණ වන්දි ලබා දීලා ගුවන්තොටුපළේ කටයුතු සඳහා ඒවා නිශ්චිතව වෙන් කර ගන්නා ලෙසත් උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. අපි ඒ නිසා විශ්වාස කරනවා මේකේ පළවෙනිම කොටස මේ එන තව දවස් කිහිපයක උදා වෙන සැප්තැම්බර් මාසය තුළදී සිදු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මේක අමතරව තවත් උතුරු පළාතේ වෙනත් දිස්ත්‍රික්කවල ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව යම් තීන්දුව తీරනවට අපි වෙනත් අවස්ථාවකදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. කරු ජනාධිපතිතුමා සමග කරපු සාකච්ඡාවේදී වසර ගණනාවක් මොකද අපි දන්නවා මේ ඉඩම් අතිබහුතරයක් පෞද්ගලික ඉඩම් යුද්ධමය තත්ත්වයේ මත අත්පත් කරගන්න වෙච්ච ඒවා සැලකුණු කාලයක් තිස්සේ මේවා නිදහස් කරගෙන නිදහස් කර ඇවිල්ලා දැන් ආරක්ෂිත තත්ත්වය මනිමින් තමයි මේවා නිදහස් කරන්නේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය මිනිසුන්ට අයිති දා මිනිසුන් ලබා දෙන එක. නමුත් ඒ හැම දෙයක්ම ක්‍රමානුකූලව ජනතාවගේ අයිතිවාසිකනුත් ඒ වගේම රටේ ජාතික ආරක්ෂාවක් කියන දෙකම සැලකිලිමත් වෙමින් සහ විශේෂයෙන්ම යාපනයේ අපි අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළක් බවට පළාලි ගුවන්තොටුපළ පත් කළ දැන් ඒකේ යම් සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රමාණයක් සුදු කරමින් තිබෙනවා. ක්‍රමානුකූලව ඒක වර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා. ඒම නිසා ඒ පළාලි ගුවන්තොටුපළේ කටයුතු සම්බන්ධ කරගනිමින් තමයි මේ කටයුතු සාකච්ඡා කරලා කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා සමහරු ආණ්ඩුව කරන්නේ යන දේවල් සමහරට සතියකට කලින් දැනගෙන නැත්නම් මාසයකට කලින් දැනගෙන ඒවයි පොඩි උද්ඝෝෂණ සංවිධානය කරනවා. ඒක කමක් නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය අපි විධිමත් පිළිවෙලකට සිදු කරගෙන යනවා කියන එක තමයි එතන විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි කරුණ අපි දන්නවා ඊයේ අගෝස්තු 25 කියලා කියන්නේ කනගාටුදායක දිනයක් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය. ඒකට අපේ ප්‍රධාන රසතහන පවත්වන උදාහරණයක් අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ අනහංකාර මහතාගේ සහ ඒ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඔබ දන්නවා මේ අතුරුදහන් වූවන් සහ සමූහ මිනිවලවල් සම්බන්ධව ලංකාවේ ප්‍රශ්නය ඉතාම වරපතල ප්‍රශ්නයක්. දැනට ගත්තොත් එහෙම අප ආණ්ඩුව එන විට සාමාන්‍යයෙන් හඳුනගෙන තිබුණා පවුල් 15966ක් පමණ පවුල් 15966කට අදාළ පුද්ගලයන් අතුරුදහන් වෙලා තිබෙන බව. හැබැයි ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය කරන මුදල් වෙන් කළ තිබුණේ. ඒ නිසා ඒවා නැහිట్లా තිබුණේ අපි එනකොට. ඔය රාජපක්ෂලාගේ ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ ආණ්ඩුව වලින් අවසානයේ ඒවටවත් මුදල් දෙන්න බැරි. අතිශය මානුෂික කරුණකට මුදල් දෙන්න බැරි මට්ටමකට රටේ ආර්ථිකය වටලා. දැන් මේ වෙන විට අපි අයවැයෙන් මිලියන් 375ක් මේ සඳහා වෙන් කරලා දැනට පවුල් 11000කට ආසන්න අදාළ මූලික ලිපි ගොනුවල කටයුතු අවසන් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පැනල් 25ක් පමණ පත් කරලා මේකේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඒ අනුව දැන් මේ ඊයේ දිනේදී මේ ප්‍රදේශයේ මේ 100 පවුල් 101කට අදාළ පිරිසකට
වරක් පමණක් ලබා දෙන රුපියල් ලක්ෂ 2කේදීම ලබා දුන්නා. දැන් අපිට වැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා ඉතාම වේගයෙන් මෙම ෆයිල් වලට අදාළ කරන තොරතුරු සම්පූර්ණ කරගෙන මේ අවම වශයෙන් මේ ලබා දෙන දීමනාවත් මේ වැඩි පිළිසකට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අපි කලින්මත් මේ අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ OLP එකේ සැලකිය යුතු පුරාපාඩු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා පුරවල අපි මේක වැඩ කරලා පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ සමූහ මිනිවලවල් උතුරේ දකුණේ තිබෙනවා. මේ සමූහ මිනිවලවල් කියන්නේ අපේ රටේ පැවතිච්ච අසාර්ථක රාජ්‍ය පිළිබඳ සදාකාලික උදාහරණයක්. ඒක ඊටාම තීරණාත්මක සමූහ මිනිවලක් චෙම්මිනිවල සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා සමහරු ඒවට බොරුවට උද්ඝෝෂණ කරනවා. දැන් පසුගිය 2009 ඉඳන් මේ චෙම්මිනි මිනි සමූහ මිනිවලේ මේ ආණ්ඩුව වෙනකොට මට මතක විදිහට සමූහ මිනිවලේ හොයාගෙන තිබුණේ මිනිස් 8කටු 15 දෙනෙක්. දැන් අද වෙනකොට 565ක් දක්වා ගිහිල්ලා. ඒ 565ක් වෙන්නේ සඳහා මුදල් වෙන් කිරීම, අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන් වෙන් කිරීම, විනිශ්චයකරුවන් වෙන් කිරීම සහ ආණ්ඩුවේ තියෙන මැදිහත් වීම කැපවීම මත. නමුත් අපි දැක්කා ඊටාම බම්බුලොත් විදියට මේ හැම දෙයක්ම අර ජාතිවාදී විදියට හෝ නැතිනම් අර ආණ්ඩුවට ලාභ විදියට පහර දීම සඳහා යොදා ගන්නවා මේවා සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නමුත් එහෙම නෙමෙයි. අපි එන විට 15ක් පමණ සොයාගෙන තිබිච්ච එක දැන් පරිස්සමින් නීත්‍යානුකූල ආකාරයට කැණීම් සිදු කරලා මේ වෙන විට විශාල ඛේදවාචකයක් විතරව කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඊළඟ කටයුතු සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. මේ වින්දිතයන් හරියට කවුද කියලා හොයාගන්නත් ඕන. ඒ වගේම මේ අපරාධකරුවන් සොයාගන්නට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. මේවයි තිබෙන බරපතල සංකීර්ණතා ගැන හිතනවා අපි කාටත් අවබෝධයක් තිබෙනවා කියලා. විශේෂයෙන් පරීක්ෂණ පැත්තේ විද්‍යාත්මක වශයෙන් මේ කොපමණ කාලයක් පරණ ඒවාද කියන එක මත මේවට දාලා කරන සාක්ෂි සොයාගැනීම සම්බන්ධ කරුණු. ඒ නිසා මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡා විශේෂයෙන්ම අපි කරන්නේ ඔන්න ඔය කියන කාරණා තුන පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න. එකක් අපි ඉන්දියාවට පලා ගිය අපේම රටේ ජනතාවට එන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපත්ති මේ සානිකුත් පහසුකම් සකස් කරලා තිබෙනවා කියන එක. දෙක ජාතික ආරක්ෂාවත් ජනතා අයිතිවාසිකම් කියන දෙකම සැලකිලි කරගෙන ජනදහස් කිරීම ඊටාම මේ සැප්තැම්බරයේදීම ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරගෙන යන බව සහ තුන්වෙනි එක අතුරුදහන් වූවන් සහ සමූහ මිනිවලවල් පිළිබඳව ආණ්ඩුවක් විදියට අපි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය හරහා ආණ්ඩුවක් විදියට මේකට මැදිහත් වෙන සිද්ධාන්තය තමයි දැනුවත් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේක පරිබාහිර කරුණුත් දෙක තුනක් කිව්වොත් විශේෂයෙන්ම අපි අමාත්‍යාංශයට අදාළව ගත්තම එකක් අපි දැන් නල්ලූර් පොවිලේ උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට අදාළ කරන විශේෂ ප්‍රවාහන සේවාවක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි දුම්රිය සහ බස් කියන දෙකෙන්ම යාපනය දක්වා ඉතින් අපි හිතනවා සැප්තැම්බර් මාසේ 8 වෙනකොට ප්‍රධාන උත්සව ප්‍රාර්ථනා කාලනකොට මේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවය හරියාකාරව සපුරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අප දැනටමත් දැනුම් දීලා තිබෙනවා ජනාධිපතිතුමාගෙන් උපදෙස් මත කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිබෙන පරිදි නාගරික ප්‍රවාහන ඒ ටිකක් විශේෂ දෙයක් තමයි මෙට්‍රෝ බස් සේවාව. අප බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි මාස ගණනාව තුළදී මේ වසර අග හෝ ලබන වසර මුලදී මෙට්‍රෝ බස් සේවාව යාපනය නුවර සහ ගාල්ල කියන නගර තුනේ නාගරික ප්‍රදේශවලට ලබා දීම සඳහා ඒක දාලා කරන වැඩ කටයුතු අපි කරගෙන යනවා. අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් උතුරු පළාත තුළ මාර්ගස්ස මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියත් ඒ වගේම ගමනාගමන මණ්ඩලය ඒකාබද්ධව කරන ලද වැඩසටහන් ප්‍රමාණය අපේ ආණ්ඩුවට එනකොට ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තිබුණේ.
ජනතාවට බස් ස්ටෑන්ඩ් දෙකකින් ඒකාබද්ධ නොවිච්ච කාලසටහන් එක තමයි පෙන්වුනේ. ඒ නිසා අපි දැන් මේ වෙන විට උතුරු පළාතේ පුදුකුරුරෙක්කු, නෙදුන්කෑනි, මාන්කුලම්, සිලාවතුර, පරන්තන කියන බස් නැවතුම් පළවල් සියල්ලම ඒකාබද්ධ කාලසටහන් වලට ගමන් කරලා තිබෙනවා. යාපනයේ නගරයේ තිබෙනවා දුර ගමන් බස් සේවා බස් නැවතුම් පළක්. එය පෞද්ගලික වශයෙන් පමණයි භාවිතා කළේ. ඉතින් මේ වෙන විට සියලුම ලංගම ඩිපෝ සමග විසුම් අත්සන් කරමින් 90ක් පමණ විසුම් අත්සන් කළා. මාර්ගස්ස මගී ප්‍රවාහන අධිකාරී සභාපතිවරයාට දැනුම් දුන්නා. ඊට පොඩි වෙලාවකට කලින් උතුරු පළාතේ යාපනයේ දුර ගමන් බස් රථ සේවාවත් බස් රථ දැනුමත් අපිට ඉතාම කෙටි කාලෙකින් මාසයක් වගේ කාලයකදී ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙයි. අර අවසාන අවබෝධයක් විසුම් දෙකක් අත්සන් කරාට පස්සේ. ඒ නිසා ඒ කරුණු ප්‍රමාණය තමයි අපිට ඔබතුමාලා දැනුවත් කරන්න තිබෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔබතුමාලට දැනගන්න කරුණු තිබෙනවා. ඒ සඳහා අවස්ථාව ගන්න. முதலாவதாக அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவுக்கு சென்றிருக்கின்ற அகதிகளுடைய பிரச்சனை. அப்போ இந்த பிரச்சனை முன்பு நாங்கள் பல தடவை பேசியிருக்கோம். அப்போ அதனால வேண்டிய கடந்த காலங்களில், அதாவது சட்ட ரீதியற்ற முறையில் சட்ட விரோதமாக சென்றிருந்தவர்களும், அதாவது அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஒரு இறங்குதலையில் உண்டாக போகாமல் வேறு விதமாக போயிட்டு இன்றைக்கு அகதிகளாக இருக்கின்றவர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் மீள் வருகையின் பொழுது பல சந்தர்ப்பங்கள் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்கள். கைது செய்யப்படுகின்ற போது அவர்களுக்கான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு கூட ஒரு சிக்கலான இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு சம்பவம் இருக்குது. விஷயமாக எங்களுடைய இளங்குமரன் எம்பி தலையிட்டு அதற்கான இதை பெற்று விடுதலை செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அப்போ அதன் பிறகு நாங்கள் பார்த்து இப்போ நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறோம். அதாவது இப்போ கடந்த 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கேபினெட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு. அதாவது இனி அவர்கள் தாராளமாக இலங்கைக்கு வருவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை, அதனால அவர்களுக்கு சட்ட ரீதியான எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்க போவது இல்லை அப்படிங்கிற உறுதிமொழியான ஒரு வேலை திட்டம் தான் அந்த வேலை திட்டம். இரண்டாவது விடயம் அவர் பேசினது காணி சம்பந்தமான பிரச்சனை. அந்த காணி சம்பந்தமான பிரச்சனை நமக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும். கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக யுத்தம் காரணமாக பல்வேறு இழப்புகள், அதன் காரணமாக காணி அரசாங்கத்தினுடைய சுவீகரிப்பு. அப்ப இது சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இது விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பது மாற்று கருத்து இல்லை. அப்போ கடந்த விஷயமாக 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு பெருந்தொகையான காணி விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்து நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பிறகும் கூட கணிசமான காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டுச்சு. இருந்த போதும் கூட நம்ம விடுவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது. அப்போ இந்த காணி விடுவிப்பு சம்பந்தமான பிரச்சனை தொடர்பாக அண்மையில தொடர்ச்சியாக பேசுகின்றது போன்று அண்மையில ஜனாதிபதியினுடைய ஒரு சந்திப்பு இருந்தது பாராளுமன்றத்தில். அப்போ அந்த சந்திப்புல மிக தெளிவாக தீவிரமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்குது. அப்போ அந்த முடிவுகளில் ஒன்று தான் என்னன்னு கேட்ட விஷயமாக விமான நிலையத்துக்காக சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகள் அனைத்துக்கும் நட்டையீடு கொடுப்போம். அப்போ அந்த நட்டையீடு கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கான காரணத்தையும் அவர் கேட்டார். அதன் பிறகு அந்த நட்டையீடு மாத்திரமல்ல, ஜனாதிபதி சொன்ன ஒன்று தான், அதாவது அன்றைக்கு அவர்கள் விஷயமாக 1988ஆம் ஆண்டு 1981ஆம் ஆண்டு காலத்திலிருந்து இந்த காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப இந்த காணிகளுக்கான நட்டீடு இன்றைக்கு இருக்கின்ற மதிப்பின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒன்று. அது இல்லாம அவர்கள் இருந்திருந்தா 30-40 வருஷமா அந்த வீடுகளில் இருந்திருப்பாங்க. அதனால அதற்கு ஏற்றவாறு ஏதாவது நட்டீடு சரி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் சொல்லி ஜனாதிபதி இருக்கின்ற அதிகாரிகள் சுற்றுப்பண அதுக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யறதுக்கான விதிகள் இருக்கும். பிறகு அடுத்து வருகின்ற பிரச்சனை தான் கேட்டால், இப்போ நாங்கள் கடந்த காலங்களில் இந்த விவசாயம் செய்யறதுக்கு ஒரு சில 400 ஏக்கருக்கு அதிகமான காடுகள் விடுவிக்கப்பட்டுச்சு. விடுவிக்கப்பட்டதன் பிறகு அந்த விடுவிக்கப்பட்ட அந்த பிரதேசத்துக்கு வீடுகள் கட்ட முடியாது, தனி கொட்டுகள் கட்ட முடியாத ஒரு பிரச்சனை. அப்போ அதன் காரணமாக அங்கே இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கும் கூட விவசாயம் செய்யறதுக்கான ஒரு சூழல் ஏற்பாடு. அப்போ அதுக்கு அன்றைக்கு நாங்கள் முடிவில் வந்துச்சு.
அதாவது அந்த அவ்வாறு விவசாயத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட காணிகள்ல அவர்களுக்கு வீடுகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற முடிவு அன்றைக்கு எடுக்கப்பட்டுச்சு. அதே போன்று மக்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கின்ற பீடமாக கிழக்கு பக்கம், அதாவது பலாலி ரோடு கிழக்கு பக்கம் கூடுதலான காணிகளை விடுவிக்கப்படுவதற்கும், அது மாத்திரமல்ல அங்கங்க சின்ன சின்ன காணிகள் பிடிக்கப்பட்டிருக்குது. அது 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர் 1 பரப்பு 2 பரப்பு அப்படியெல்லாம் காணிகள் அப்படி நிறைய லிஸ்டும் இருக்குது. அப்ப அந்த இது எல்லாமே பிறகு மீண்டும் அவர்கள் ஒரு கள விஜயத்தன்மையில மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த கள விஜயத்து அந்த அந்த சிறிய தொகையான காணிகளையும் எல்லாமே கிளியர் பண்றதுக்கு முடிவெடுத்திருக்குது. அப்ப அவ்வாறு முடிவெடுத்து இறுதியான ஒரு உறுதியான தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கும், அப்படி விடுவிக்க முடியாவிட்டால் முடியாதுக்கான காரணம் இல்லாததையும், முடியாவிட்டால் அப்ப அந்த காணிகளுக்கு என்ன செய்யறது, அந்த காணி உரிமையாளருக்கு என்ன செய்யறது சம்பந்தமாகவும் கிளியரான ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அந்த வகையில் இப்ப இன்னும் குறிப்பிட்ட காலத்துல 7 மகங்கள் காணிகள் விடுவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒரு சிலர் இங்க அரசியல் செய்கின்றவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அதாவது இதுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கிறது. கொழும்புல போயிட்டு போராடுவதற்காகவும், ஓல்பேஸ்ல ஒரு கொட்டகை அமைப்புகள் போவதாகவும் கூறப்படுது. அப்ப அது கூறப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வேற யாரும் இல்லை. இப்ப சொல்லாட்டி நான் சொல்றேன், அதை வந்து சுமந்திரன் சாணக்கியனும் அண்மையில இங்க இருந்த மக்கள்கிட்ட சொல்றாங்க. அப்ப இதே சுமந்திரன் சாணக்கியன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த காலம் மைத்திரி அரசாங்கத்தில் மைத்திரி அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன சொன்னார், அன்றைக்கு காணி பிரச்சனை சம்பந்தமாக உள்ள நிலைப்பாடு என்னன்றது மிக தெளிவாக தெரியாது. அப்படியாப்பட்ட நயவஞ்சகமான வேலைகள் செய்த நபர்கள் அன்றைக்கு அவர்களுடைய பார்வைதான் இங்கே காணி விடப்படுமாக இருந்தால் அந்த காணி விடுவிக்கப்படுகின்ற போது தென்னிலங்கையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். தென்னிலங்கையில் பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற பொழுது வேற எதுவும் உள்ள மைத்திரிபால சிறிசேனை இல்லாமல் போனால், மைத்திரிபால சிறிசேனை இல்லாமல் போனால் எங்களுக்கு இந்த கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்து கொள்ள முடியாது அன்னைக்கு சொல்றாரு தெளிவா. இன்றைக்கு எந்த விதமான வெற்றிக்கேடும் இல்லாமல் இங்க மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டது, மக்களுக்கான பெரிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் முன்னெடுக்கிறது, மக்களுடைய நாங்கள் இருக்கிறோம். அப்படியாப்பட்ட நிலைமையில இங்க நீங்க எல்லாருமே வாங்க முன்னுக்கான முன்னெடுக்கிறது. அதனால இது உண்மையிலே ஒரு என்ன சொல்றது, கேடுகட்டத்தனமான அரசியல் செய்கின்ற ஒரு கெட்ட நடவடிக்கை என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த வகையில எந்த பக்கம் மக்களுக்கு தெரியும், கடந்தவர்கள்லாம் உண்மையிலேயே மக்கள் மீது உள்ளவர்களாக இருந்தால், மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்ப்பது அவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தால், இன்னைக்கு அரசாங்கம் எவ்வளவு மக்களுடைய தீர்க்கின்ற பிரச்சனைகள் செய்து கொண்டிருக்கும். அப்ப அந்த பிரச்சனைகளுக்கான ஆதரவளிப்பதற்கோ அதற்கான ஒரு காத்திரமான கருத்துக்களை வழங்குவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு உண்மையிலேயே அரசாங்கத்தை வீழ்த்துகின்ற, அரசாங்கத்துக்கு எதிராக மக்கள் மத்தியில கருத்துக்களை உருவாக்குகின்ற செயற்பாடுகள் தான் முன்னெடுக்கப்படுது. அதனால அந்த எந்த வகையிலும் நாங்க மக்களுடன் நிற்கிறோங்கிறது எவ்வளவு ஏக்கரண்டு இல்லை, நான் பெருவாரியான காணி. அதாவது நான் நினைக்கிறேன் இப்ப அடுத்த நாங்க அன்றைக்கு ஜனாதிபதியும் கூட சொன்ன ஒன்றுதான், அதாவது பலாலி வீதியில இருக்கின்ற கிழக்கு பக்கம் இருக்கின்ற காணி, கிழக்கு பக்கம் உள்ள காணிகள் சம்பந்தமாக கூடுதலான கவனத்தை எடுத்திருக்கிறார். அதனால பெருவாரியான காணிகள் எத்தனை குறிப்பா சொல்ல முடியாது, பெருவாரியான காணிகள் விடுவிக்கப்படும். அதே நேரத்தில் மறுபக்கம் தெற்கு பக்கம் இருக்குது அந்த குடும்ப சிட்டி ஏற்கனவே அது விடுவிக்கப்பட்ட காணி. அப்ப அந்த காணி இன்னைக்கு மறுபடியும் அப்ப அந்த காணியும் விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அது இல்லாம மக்களுக்கு எந்தெந்த இதுல காணிகள் கொடுக்க முடியுமோ, கோயிலா அல்லது பள்ளிக்கூடங்களா எல்லாத்தையும் விடுவிக்கிறதுக்கு அதற்கான பாசிட்டிவான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சந்தியில அதான் பலாலி சந்தியில இருந்து அதை பத்தி பலாலி சந்தியில இருந்து குன்ற போது மேல அதான் கிழக்கு பக்கம் வடக்கு தெற்கும் கிழக்கும் அது தெற்கு பக்கம் தான் ஏர்போர்ட். சரியா? அப்ப ஏர்போர்ட் சம்பந்தமாக இன்னைக்கு ஏர்போர்ட் இன்னைக்கு எங்களுக்கு தெரியுது. இப்ப இன்னைக்கு நாட்டில் இருக்கின்ற நிலைமைகளோட பலாலி விமான நிலையம் வந்து பெரிய ஒரு பூஸ்டான விமான நிலையமாக மாறக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது. அதனால வேண்டி நாங்கள் உண்மைக்கு அது ஒரு பெரிய விமான நிலையமாக மாற்றக்கூடிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கு. 14 அதில் ரனவே அதெல்லாம் செய்கின்ற பொழுது உண்மையில மேலும் காணியும் கூட தேவைப்படலாம். அதனால அந்த பக்கம் நாங்கள் கை வைக்கிறத நிப்பாட்டிக்கிறோம். அது சம்பந்தம் பிறகு இப்போ எங்களை விமான நிலையத்திலையும் கூட அங்கே இருக்கின்ற அமைச்சரோடைய கதைச்சு அதுக்கான முடிவெடுக்கிறோம். அதே நேரத்தில் நம்ம அந்த அந்த இதை வச்சு போட்டு மற்ற பக்கம் காணிகளையும் மற்ற ஏனைய பிரதேசங்களுக்கு காணி உதவிக்கிறது நம்மளுக்கு பிரதானமான நோக்கம். வைத்தியசாலை கட்டுறதுக்கு காணி இருக்குது. நமக்கு நீ சொல்றது சார் வைத்தியசாலை சம்பந்தமாக பேசப்பட்டுச்சு. சரியா? இப்போ வைத்தியசாலை இப்போ நம்ம அங்கே 3 நாள் மாடி கட்டடம் கட்டப்பட்டு. சரியா? அப்போ நமக்கு அங்கே இன்னொரு ஒரு தேவையும் இருக்குது. அந்த இடத்துல வைத்தியசாலை ஒன்று வாரதும் நல்ல ரெண்டாம். அப்போ அந்த வைத்தியசாலை எதிர்காலத்துக்கு இராணுவத்துக்கு மாத்திரம் பயன்படுத்தும் போது இல்லை. சரியா? அப்போ அதனால வேண்டி அந்த பிரதேசத்துல அந்த காணிகள் சம்பந்தமாக அந்த காணி உரிமையாளரோட பேசி எப்படியாப்பட்ட கம்பன்சேஷன் போக முடியும் அதுதான் இப்போ நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம். அதுக்கான ப்ரொசீஜர் போகுது. அதுக்கு அவங்க நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்காங்க. இல்லை இன்னும் நினைக்கிறேன் இப்போ பேசி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. அது பேசுறதுக்கு முடிவு. விமான நிலையத்துக்கு வந்து 1983 வந்து காணி வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டு சுவீகரிக்கப்பட்டது. அந்த காலப்பகுதியில் அதுக்கான காணிகள் அளவுகள் செய்யப்பட்டு சுவீகரிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அதை விட மேலதிகமா இன்னும் எதுக்காக காணி துவக்கம் இருந்தது. ஏன்னா அந்த அப்பவே வந்து கட்டாய விமான நிலையத்துக்கு வீடாக விமான நிலையம் உருவாக்குறதுக்காக 83ஆம் ஆண்டு வந்து காணி சுவீகரிப்பு வந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. பிறகு வந்து அந்த சுவீகரிப்பு நடவடிக்கைகள் உள்நாட்டு திட்டம் காரணமாக நிறுத்தப்பட்டது. இப்ப அதற்கும் மேலதிகமாக 500 ஏக்கருக்கு மேலதிகமான அது இது சம்பந்தமாக மிக தெளிவாக இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக மிக விரிவாக பேசப்பட்டுச்சு ஜனாதிபதியோட. அப்ப அதுல முதலாவது விஷயம் வந்து முதலாவது ஜனாதிபதி சொன்னதுதான் அதாவது 400 ஏக்கருக்கு அதிகமான 600 ஏக்கருக்கு அதிகமான காணி. அப்ப இந்த காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்ட காலம் இப்ப நட்டேடு வழங்கப்பட்டிருக்குதா இல்லை. அப்படி அந்த நட்டேடு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை முதல்ல எடுக்கும். அப்போ ஆரம்பத்துல இருந்தது வந்து அவங்களோட முடிவு இருந்தது 51ஆம் ஆண்டு வேல்யூவேஷன் படியே கொடுக்குறது. ஆனால் இப்போ ஜனாதிபதியில் தற்போதைய பெறுமதிக்கு ஏற்ற கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னோம்னு தான் அதாவது மக்களுடைய காணிகள் அவர்கள் இருந்த அன்னைக்கு காணியில் இருப்பாங்க. அதனால வந்து அதுக்கேற்ற ஏதாவது நட்டெடுத்தல் கொடுக்கணும். ரைட்? அப்போ அதனால வேண்டி இப்போ இதுவரைக்கும் நாங்கள் அதாவது இப்போ அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காணியை தவிர புதிதாக காணிகள் இன்னும் சுவீகரிக்கப்படலை என்றாங்க. ஏற்கனவே அந்த ஐசோன் சிகரெட் சோன் பிளேஸாக இருக்கிறனால வேண்டி அப்படியே இருக்குதே தவிர இப்போ நாங்கள் அதனால வேண்டி எங்களுக்கு நாங்கள் மீண்டும் ஒரு அறிக்கையை கேட்டுக்கிறோம். ஏர்போர்ட்டை விஸ்தரிக்கிறீங்களா, தேவை இருக்குதா? அப்போ அந்த தேவையின்படி நாங்கள் மக்களோட கதைக்கிறோம். கதைச்சு அப்படி மேலதிகமாக தேவைப்படுமா இருந்தால் அந்த காணிகளுக்கான முடிவையும் எடுக்கிறதா என்ன அது சம்பந்தமாக நான் பார்க்குறது வண்ணாக வந்து நிர்ணயிச்சு அதுக்கான வேல்யூவேஷன் வந்து அதாவது இப்போ முழு காணியம் வந்து ஒரு காணியாக நிர்ணயிச்சு அதுக்கான வேல்யூவேஷனை போட்டுட்டு மிச்ச அந்த உரிமையாளர்கள் பயிர்ந்தளிக்கிறதுக்கான வழியாகத்தான் வந்து அன்னைக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் சைன் பண்றது அதுல வந்து உண்மையிலேயே அந்த கடிதத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருந்த விடயங்கள் தவறாது.
எல்லாத்தையும் லொட்டா போட்டு அதுக்கான ரிவிஷன் பண்ணி அதுல வருகின்ற சொச்சத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லையே. அப்ப அதனால வேண்டி அந்த இது தவறு. அந்த அது தவிர அவங்க அன்றைக்கு திருத்த வேண்டியது. அது வந்து பொதுவா என்னன்னா ஜனாதிபதியோ அது எங்களுக்கு அது ஏன்னா அந்த valuation-அ பார்க்காம கூட அதுல வந்து இந்த தொகைக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன்னு வேல்யூவேஷனாக பார்க்கவும் இல்லை மற்றும் இல்லாம அப்படி நானும் இந்த குழப்பங்கள் வந்து அதிகாரிகளால அந்த குழப்பங்கள் ஏற்படுதுன்றது வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து அன்றைக்கு வந்து சத்திய கடதாசி வந்து இவ்வாறான குழப்பங்கள் இந்த சத்திய கடதாசி ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் சத்திய கடதாசி பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். அதுல இருந்து புறப்பட்ட இதுக்கு இந்த அதிகாரிகள் வந்து இந்த குழப்பங்கள் அதிகாரிமார்களுடைய அசம்பந்த போக்கு இருக்கு. நான் அதை 100% சொல்றேன், பிரச்சனை இல்லை. அதே நேரத்துல இந்த அதிகாரிகள் இந்த அச்சை கலட்டி போட்டு இன்னொரு அச்சை வைக்கிறாரு. அது அதனால இந்த ரொட்டேஷன்ல போகணும். பாப்ப இந்த அச்சை ஏதாவது வேற வழியில நீங்க சொல்ற பல்வேறான குழப்பங்களா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மேலிடங்கள்ல இருந்து சொல்றதான் தான் அப்படி நான் ஒன்று சொல்றேன் என்னன்னா, ஊடகவியலாளர்கள் அடிப்படையிலையும் மக்களுங்கிற அடிப்படையிலையும் சரியா, அதாவது எங்களை பயன்படுத்தி எந்த ஒரு அதிகாரம் அது ஜீவா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் எங்களை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு தவறான செய்திகள் போகுமா இருந்தா நான் ஊடகவியலாளர் சொல்லிட்டு அதை என்கிட்டயும் நேரடியாக சொல்லுங்க. இப்படியாப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு, இந்த சம்பவத்துக்கு இப்படியான ரியாக்ஷன் வந்திருக்கு, அதுக்கு நீங்க உண்மையா போயாண்டு கேட்கறதுக்கும் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் மற்ற பார்க்கலாம் தானே. அப்படியே அதனால அதுக்கு சொல்லுங்க தான் கேட்போம். இல்ல ஒன்று என்னன்னு கேட்டா இப்ப ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. நாங்க அதாவது காணிக்கான நட்டேடு கொடுக்கணும் தானே, சரியா? அதுல ஓகே தானே. ஆனா அந்த காணிக்கு நட்டேடு வழங்குகின்ற பொழுது எழுத்து மூலமாக என்ன சைன் பண்ணி வாங்குகின்ற பொழுது அது அந்த கடிதத்துல இருக்கின்ற இன்னொரு க்ளோஸும் போட்டிருந்தா என்ன தொகை போடாம அது அதுல மிக தெளிவாக இன்றைய மதிப்பீட்டின் படி என தனக்கு உரிய காணிக்குரிய இது வழங்கப்படும் சொல்லுங்க முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்ல இல்லை. அது தவறு. இந்த காணி குடியிருப்புல வந்து ஏற்கனவே வந்து நாம வெளியேறி இருக்கிற காணிகள் வந்து இருக்குதுங்களா? குறிப்பா வந்து காங்கிரஸ் தொழிற்சாலையுள்ள காணி, அதை அடிக்க போகத்தில் உள்ள காணிகள் எல்லாம் வந்து ராணுவத்தினர் வெளியேறி இருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த காணிகளையும் கட்டிப்பதில்லை, கண்டிப்பாக வெளியேறின பிறகு அதே நேரம் போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தனியாக முப்படையில வெளியே மட்டும் போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காணிகள் ඇත්තටම ඒ ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ පරිපාලනමය වශයෙන්. දැන් හමුදාව පිටත් වෙච්ච විශාල කඳවුරු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා වන්නිවල. දැන් ඒවා ඇත්තටම සමහර වන සංරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීම මේක අවුරුද්දකට කලිනුත් අපි මැදිහත් වුණා. නමුත් ඒවට දාලා ගන්න ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන සරලව තේරෙන්නේ කිව්වොත් අඩු ප්‍රදේශයේ හමුදාවෙන් ඉඩම ලබා දීලා තිබෙන විශාල කලාපද ප්‍රදේශයක්. ඒකේ හමුදාවේ සඳහා හදාගත්ත කුඩා ඉදිකිරීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ කඩා ඉවත් කර ගැනීමට මුදල් ලබාගෙන ඉවත් කරගන්න කියන කිරීම නිසා මම හිතන්නේ අවුරුදු 1කමාරකට වඩා වැඩි කාලයක් මේවා නීත්‍යානුකූලව මේවා ලබාගෙන නැතුව තිබෙනවා. ඒ වැනි පරිපාලනමය වශයෙන් රාජ්‍ය සේවයේ තිබෙන සමහර දුර්වලතාත් මේවට බලපාලා තියෙනවා. ඒ නිසා හමුදා ඉවත් වෙච්ච ඒවා ගන්න බැරිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාලා දන්නවා අපි වන සංරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව නැත්නම් වන පරිසර අංශ වලින් අත්පත් කරගත් ඉඩම් තිබෙනවා උතුරේ දකුණේ හැමතැනම. ඒවා ටිකක් අවිතර සැටලයිට් මාර්ගයෙන් සකස් කරපු ඉඩම්. ඒකේ උතුරු පළාතේ ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ ගාණක් අනිත් පළාතවල වගේම නිදහස් කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරන් තියෙනවා. ඒවයින් මැනීම් කටයුතු වල
කටයුතු කෙරෙගෙන යනවා. මගේ මතකයට මුලදී දිස්ත්‍රික් විතරක් අක්කර 54000ක් ප්‍රමාණය ජනතාවට දෙන්න තීන්දුව කළා තිබෙනවා. නමුත් ඒවායි මැනීම් කටයුතු කෙරෙගෙන යන වේගයේ ගැටලුත් බලපාලා තිබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට බිඳ වැටිච්ච රාජ්‍ය සේවයක් හම්බෙච්ච රටක්. ඔබතුමාලා දන්නවා අපි මේ මාස 20ට 1,23,000ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳවගෙන තිබෙනවා. උතුරු පළාත් සභාවෙත් අපි අනියම් කම්කරු වශයෙන් හිටපු ඉස්සර නොකරපු සේවකයන් සැලකුතු ප්‍රමාණය ඉස්සර කරලා මම හිතන්නේ තව මාසකින් දෙකකින් විතරකට පත්වීම ලැබෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවයේ තිබෙන බරපතල පුරප්පාඩුත් මේ සමහර ඒවාට බලපාලා තිබෙනවා. ආරක්ෂමතාවයේ ගැටලු තමයි බලපාලා තියෙන රාජ්‍ය සේවයේ නැතුව ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අපි ඒ තීන්දුව සඳහා මැදිහත් වෙලා තීන්දුව අරන් තිබුණා. දැන් තිබෙන්නේ පරිපාලන වශයෙන් ඒවා කරගෙන ඒවටත් මැදිහත් වෙනවා. නමුත් සමහර දේවල් තුන මිනිඳුරු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබා ගත යුතුමයි. itu මනින්න විදියක් ඒ වගේ ගැටලු. அதுல வந்து இப்ப 32 காற்றாலைகள் வந்து நிறுவப்பட போகுது. இதால வந்து அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஒரு ஃபேனுக்கு வந்து 700 கிண்ணம் அளிக்கப்படும். 12 ஃபேன் வாகனத்துல 700 கிண்ணம் அளிக்கப்படும். ஆனா தங்களோட இடத்தை தாண்டி அவங்க 2 ஏக்கர் பொருட்கள் காணி இருக்குது. அதுல அந்த ஃபேனை போடலாம். ஆனா தங்களோட குடிமனை வளநீக்க பிரதேசங்களா இந்த காற்றாலை அது சொல்லணுமா කලාකාර පිළිබඳව මන්නාරමේ කිරාංජි ප්‍රදේශයේ වෙන ආකාරයේ යම්කිසි අපහසුතාවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මන්නාරමේ ප්‍රවැණිම ආකාරයේ බරපතල ලෙස ගැටලු මතුවලා තිබෙද්දී සාකච්ඡා කළා. ජනාධිපතිතුමාගේ මට්ටමේම සාකච්ඡා කළා. ජනතාව බොහොම පැහැදිලිව එකඟ වෙලා ඒ වගේම මන්නාරම් නගරය වතුරෙන් යටවීමට නතර කරන්න අවශ්‍ය කරන සම්මතන ව්‍යාපෘතිකුත් අපි කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඇත්තම ගත්තොත් තිබෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. ෘතුවේ මෙතෙක් කාලයක් තිබිච්ච දේශපාලනයේ එක ලක්ෂණයක් තමයි සංවර්ධනය කරන්න දෙන්නේ නැති. ඒක අපි වගකීමෙන් කියනවා. එන උතුරු පළාතේ සංවර්ධනය කරන්න ඉඩ නොදෙන එකත් උතුරේ කරන්නේ සමහර දේශපාලන කණ්ඩායම් වල එකක්. ඊපස්සේ ඒකම තමයි ඊට පස්සේ උන් ගිහිල්ලා කියන්නේ මේ උතුරට මේ මොකද්ද පොඩි හන්දින් බෙදන්නේ කියලා. ඒ නිසා සුලම් බලාගාර හරි මොන හරි පරිසර මොන හරි ව්‍යාපෘතියක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ රටේ නීති රීති මත තමයි කරන්නේ. කිසිම සංවිධාන ව්‍යාපෘතියක් රටේ නීති ඉක්මවා ගිල්ල කළා. අනිවාර්යයෙන්ම විශාල සුලම් බලාගාර හදනකොට පරිසර බලපත්‍ර කටයුතුමයි. පරිසර බලපත්‍රය තුල තිබෙනවා ජනතාවට වෙන්නේ මොනවද උන්ට වන්ද දෙන්නේ කොහොමද මේ සියල්ල. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ උතුරේ මේ ආණ්ඩුව මේ මාස 22කදී කරලාද විශාල සංවර්ධන යෝජනා. දැන් අපි ගත්තොත් කුරිකටුවන් ජැටියේ විශාල වියදමක් කළා අපි හදනවා. බෝට්ටු විශාල දැන් බෝට්ටුවටත් උද්ඝෝෂණ කරනවා. බෝට්ටු හදන බව දැන බෝට්ටුව තව සති දෙකකින් දියත් කරන බව දැන උද්ඝෝෂණ සංවිධානය කරනවා. ඒ නිසා අර මම හිතන්නේ අපේ ජනමාධ්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ඇමතුමිය ආවම උතුරේ මාධ්‍යවේදීන් මොන ගැන්නේ එතකොටත් උද්ඝෝෂණයක් කරා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේමයි. අපි උද්ඝෝෂණය කිරීමේ අයිතිය පිළිගන්නවා. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය. හැබැයි අපි කියන්නේ උතුරේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න. ඒගොල්ලෝ යුද්ධය තුලම තබන්න එපා. යුද්ධයෙන් පස්සේ අවුරුදු 16ක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ ජනතාව අලුත් ජනවරමකින් ඔවුන්ගේම උතුරේ මිනිස්සුන්ගේ ජනවරම තිබෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගය. උතුරේ ජනතාවගේ ජනවරම තියෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගය. නැතුව පරදිච්ච මේ සුමන්දිරන්ට හරි වෙන අතු ගෑවිච්ච පක්ෂවලට නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට උතුර සංවර්ධනය කරන්නත් අවශ්‍යයි. උතුරේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරන්නත් අවශ්‍යයි. යුද්ධයේ වෙච්ච විශාල දුක් දෝමන සම්සන්නත් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි හිතනවා විශේෂයෙන්ම මේ බල ශක්තිය කියන්නේ උතුරු පළාතට නැගෙනහිර පළාතට ඒ වගේම
දකුණු පළාතේ සමහර ප්‍රදේශවලට අතිශය විශාල සම්පතක් වෙනවා. මොකද ඊටාම අඩු මිලට විදුලිය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මේ අඩු මිලට නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය විශාල මොනවාද මේ බල ශක්තිය අවශ්‍ය කරන දත්ත ඩේටා සෙන්ටර්ස් වගේ නැත්නම් වෙනත් එවැනි මට්ටමේකට ලබා දීමේ විශාල ප්‍රභවයක් ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට කියන්න තිබෙන්නේ ජනතා උද්ඝෝෂණය මන්නාරමෙත් දුටුවා. අපි ඒක තාම සංගමයෙන් කතා කරලා විසඳගත්තා. අපි හිතනවා එන ඕනම ගැටලුවක් අපි ජනතාවට එක සාකච්ඡා ලෙසගෙන අපිට පුළුවන්. අපි උතුරේ අර පරණ දේශපාලනයේ තිබෙන සංවර්ධන විරෝධී දේශපාලනයක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ නිසා තමයි උතුරු පළාත් සභාව තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂයෙන් පාලනය කරද්දී ලැබිච්ච සල්ලි ටිකවත් වියදම් කරන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා එහෙම නොවි වැඩ කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව තමයි ඕනම සම්බන්ධ කටයුත්තක් කරන්නේ. காங்கிரஸ் துறைமுகத்தை இந்திய அரசாங்கம் வந்து பெருந்தொகை நிதியை கொடுத்து அதை அபிவிருத்தி செய்ய முயற்சிப்பதற்கான காரணம் வடக்கை விட தெற்கை விட வடக்கு මෙහෙමයි. ඊළත් එයි කරේ නැහැ. පැහැදිලිව ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඇදිතර උත්තර දීලා තිබෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ඕනම ආණ්ඩුවක් අපිට ආදාර මුදල් හරි ණය මුදල් ලබා දුන්නත් ඒවා සිදු කිරීම නොකිරීම පිළිබඳව ඒ ප්‍රදේශ ජනතාවත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවත් තමන්ගේ තිබෙන මූලික ජාතික සැලසුම් අනුව තීන්දුව කරන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි දේ ගත්තොත් ඉන්දියාව වරාය හදලා යෝජනා කරලා තිබෙන මුලින්ම හිටන් ණය මුදලක් තිබුණේ. පසුව තමයි අපේ ආණ්ඩුවට පස්සේ තමයි මට මතක වෙයි හිටියට ඒක ආධාරයක් වඩපත් කළේ. නමුත් මේ ආධාර මුදල ප්‍රමාණවත් නෑ වරාය සකස් හදලා ඉවර කරන්න. එක. දෙක තමයි අපි ඒ නිසා ගිවිසුම් පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කළා. අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ ඒකේ ඒ ගිවිසුමේ තව පැහැදිලි කරගත යුතු නීත්‍යානුකූල කටයුතුත් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ගිවිසුමේ ලංකා ආණ්ඩුවට ඇති වෙන ආර්ථික බලපෑම මොකක්ද කියලා බලනවා. සමහරවිට ගත්තොත් මේ ඩොලර් මිලියන් 65ක් මගේ මතක හැටියට තමයි ඒ ආධාරය තිබෙන්නේ. නමුත් වරාය සකස් කළ ඉවර කරන්න ඩොලර් මිලියන් 90ක් 100ක් විතර යන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ මුදල දරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව. ඊළඟට මේ නඩත්තු කරගත යුතු. නඩත්තු කරන්න මේකට අපිට තව මත්තලක් හදන්න බෑ. ඒක නිසා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට නිසා ඒක ආධාර මුදල වැදගත්. දැන් ඉන්දියාව අපිට දුම්රිය සඳහා ආධාර මුදල් ලබා දුන්නා. අපි දුම්රිය මාර්ග හැදුවා. නමුත් මොකද දුම්රිය මාර්ග තිබිච්චා. නමුත් අපි වරායක් හදනකොට ගුවන්තොට පළක් හදනකොට සම්පූර්ණ ආධාර මුදලක් ලැබුණත් ඊට පස්සේ නඩත්තු කරන්න කොහොමද? ඉතිරි මුදල කොපමණ ප්‍රමාණයක්? ඒවා එහෙම සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව මම වරාය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කොටත් අපි අධ්‍යයනයක් කළා. ඉතින් නිසා අපි ඒක තව පුළුල් අධ්‍යයනයක් සඳහා වරාය අමාත්‍යාංශයට ඒ කාර්ය භාර දුන්නා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඒ පිළිබඳව තවත් අධ්‍යයන කටයුතු කරනවා ඇති. නිසා ආධාර මුදලක් ලබා දුන්නා ඒත් හැදුවේ නැහැ කියන එකේ තව සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන කටයුතු තිබෙනවා. ආධාර මුදලෙන් සම්පූර්ණයෙන් වරාය හදන්න බෑ. එක. දෙක කොපමණ වියදමක් ලංකාවට යනවද කියන ගණනය කළා නෑ. දෙක ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක මේ වරාය හැදුවට පස්සේ ඒක නඩත්තු කරන්න ආර්ථික වශයෙන් මේක කොච්චර ප්‍රතිඵලදායක විදියට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳ ව්‍යාපාරික සැලැස්ම සකස් කරගත යුතු වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි කරුණු රාශියක් වෙනවා. අපි ආණ්ඩුවක් වශයෙන් ලෝකේ හැම රටක් එක්කම වැඩ කරනවා. හැබැයි හැම රටක් එක්කම වැඩ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීති රීති සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අවශ්‍යතාවය එකට තබා. மாவட்ட செயலகத்தில் மாற்றம் என்று சொல்லி வந்த அரசாங்கமாக நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீங்க? அது நல்ல விஷயமா பார்க்கிறீங்களா? முதலாவதாக இப்ப அமைச்சர் விமல் சொன்ன ஒரு சில விடயங்கள் நான் சொல்லுறேன். அதில் ஒரு விடயம் தான் அவர் சொன்னது என்னன்னு கேட்டால் அந்த காற்றாலை மின் நிலையம் அமைப்பு சம்பந்தமாக அதே போன்ற போராட்டம் எதிர்ப்பு மன்னாரிலே ஏற்பட்டது. பிறகு மன்னாரை நேரடியாக ஜனாதிபதியை சந்தித்து பிறகு உடன்பாட்டுக்கு வந்தது. அதே போல
இந்த பிரச்சனையும் அவ்வாறான பிரச்சனையாக இருக்கும். அப்போ அதனால வேண்டி இப்போ அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்களோடு பேசி அதற்கான முடிவுகள் எடுப்பதற்கும் ஏதுவான செயற்பாடுகள் நாங்கள் முன்னெடுக்கிறதுக்கும் இருக்கும். இறுதியாக அந்த அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் என்னன்னு கேட்டால், இது விஷயமாக நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். இங்கே இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் இங்கே இருக்கின்ற அபிவிருத்திக்கு எதிரான அரசியலை தான் முன்னெடுக்கும். அப்போ அந்த அபிவிருத்திக்கு எதிரான அரசியல் எந்த அளவுன்னு சொன்னால், எந்த ஒரு அபிவிருத்தியும் பெறக்கூடாது, அப்பதான் அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து அரசியல் செய்யலாங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டிலிருந்து செயல்படுறாங்க. அதே போல விஷயமாக இந்த ஏர்போர்ட் சம்பந்தமாகவும் அடுத்து துறைமுகம் சம்பந்தமாகவும் இந்தியாவுடைய உதவி கிடைச்சி ஏன் செய்யறாங்க? இந்தியாவுடைய உதவி அல்ல கேட்டால் ஒரு விஷயம் இருக்குது. நமது நாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு வளங்களை தீர்மானிக்கக்கூடிய பொறுப்பு இருக்கிறது வேறு யாருக்குன்னா நமக்கு, மக்களுக்கு. அதுல நாங்க கிளியரா இருக்கோம். அப்ப இந்தியா எங்களுக்கு கொடுக்க உதவிக்கு வந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட $65 மில்லியன் இன்னும். ஆனா அது செய்து முடிக்கிறதுக்கு போகும் $90 மில்லியன் மேல செலவாகும். அப்ப அந்த காசு யாருக்கு கொடுக்குறது? அப்படி பிரச்சனை இருந்தது. அப்ப அது மாத்திரமல்ல, அதுக்கு பிறகு இதை நடாத்தும், பராமரிக்கும். அப்ப அந்த பராமரிப்பின் போது நாங்கள் பார்க்க இன்னொரு மத்தலையாக இன்னொரு அம்பாந்துட்டையை உருவாக்க இயலாது. அப்ப அந்த 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 பிரச்சனை சம்பந்தம் அதனால வேண்டி நாங்கள் இது சம்பந்தமாக மேலதிகமாக அவரோடு பேசுறதுக்கும், அது இல்லாம அதாவது இந்த மாதிரியான அபிவிருத்தி திட்டங்கள் வருகின்ற பொழுது உண்மையில அது சம்பந்தமாக இதை விட கூடுதலான கவனத்தை எடுக்கிறதுக்கு இருக்கும். அப்ப இதற்கு நான் இன்னொரு விஷயம் சேர்க்கலாம்னு பார்க்கறது என்னன்னு கேட்ட வேறு இல்லை. இப்போ நமக்கு தெரியும், இப்போ இன்னைக்கு நமது நாட்டில் இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற நிலைமைகளை நாங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். இப்போ இந்த இந்தியன் கல்ச்சர் சென்டர் இந்தியா நம்ம கைக்கு விடுறதுக்கு ரெடி. நம்ம டாக்கள் என்ன செய்யறோம்? இன்னமும் அதுல கேள்விக்கு வரியில கொண்டு போயிட்டு அதை எந்த அளவுக்கு தாமதப்படுத்த முடியும் அந்த அளவுக்கு தாமதப்படுத்த முடியும். அப்ப இதுகள் வந்து உண்மையில நான் சொல்ல போற எடுத்துக்கொண்டா உண்மையிலே அப்படியாப்பட்ட பிரச்சனையும் இருக்குது. அப்ப அந்த பிரச்சனையோடு தான் நாங்க பார்க்கணும். இதுகள் எல்லாத்தையும் கவனத்தில் எடுத்துதான் நாங்க அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கணும். அந்த அபிவிருத்தியின் பொழுது நாங்கள் விஷேடமாக சொல்ல போனால் எல்லா அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கும் சுற்றாடல் அறிக்கையோடு கட்டாயம் தேவை. சுற்றாடல் அறிக்கையில் போது அதில் சுற்றாடல் ஏற்படுகின்ற தாக்கம், பிரச்சனை, மக்களுடைய பிரச்சனை, மக்களுக்கு நட்டீடா இல்லை, இதெல்லாமே செய்து தான் ஒரு அபிவிருத்தி திட்டத்தை முன்னெடுக்கிறோம். அப்போ அந்த வகையான வேலை திட்டத்தை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோங்க சம்பந்தமாக நாங்கள் போலீஸார் நடந்து கொண்ட விதம் நல்லதில்லை, சரியா? அதே நேரத்தில் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த இந்த இவ்வாறான போராட்டங்கள் என்பது வெறுமனே அங்கே இருக்கின்ற மக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக பார்க்க வேண்டியது. அந்த காணாமல் போனவர்கள் பெருவாரியான நாட்கள் இருந்தாங்க, நாங்கள் அழைத்து விட்டோம், சரி? அப்போ அந்த நேரத்தில் அதாவது உண்மையிலேயே நேற்று சம்பவத்தை நாங்கள் நல்ல முறையில் அவதானிச்சு பார்க்கணும். அந்த 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 போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு சில தாய்மார்கள் அதாவது பலவந்தமா உள்ளுக்கு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. அந்த நேரத்தில் அவங்க போலீஸோட கடமை ஒன்று இருக்குதானே. அதன் பொழுது போலீஸ் நாட்கள் மூர்க்கத்தனமாக நடந்து கொண்டார்களா இல்லையாங்கிறது அது வேற கதை. இருந்த போதும் கூட நாங்க அந்த அவ்வாறான இது கூட நடக்காமல் இருக்குமாக இருந்தால் எல்லாமே சுமூகமாக தீர்த்து கொள்ள முடியுமா இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. ஆனா இது சுமூகமாக தீர்க்கிறதுக்கு தயார் இல்லைங்கிறதாவது பொதுவா நாட்டில் அபிவிருத்திக்கு நாங்கள் தயார் இல்லாத மாதிரி தான் நாட்டில் ஒரு சுமூகமான ஒரு நிலைமை இருக்கக்கூடாது. அந்த அப்படி நினைச்சு வேலை செய்யறாங்களும் இருக்கிறாங்க. அதையும் கவனத்துல எடுக்கணும் நம்ம சொல்றோம். இல்ல இந்தியாவோட அழுத்தம் அது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான், விமானத்தோடு சொன்ன மாதிரி தான். உண்மையிலேயே நாங்க யாருடைய அழுத்தத்துக்கு அடிப்பணிஞ்சு செயல்படுகின்ற அரசாங்கம் இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவது, மாகாண சபை தேர்தல் சம்பந்தமாக நாங்கள் கடந்த காலங்களில் தெளிவான முடிவு எடுத்திருக்கிறோம். இதற்கான தெரிவுக்குழு அமைக்கப்பட்டிருக்குது பார்லிமெண்ட். பாராளுமன்றத்துக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது. இது பார்லிமெண்ட் தேர்தலில் மாகாண சபை தேர்தலில் வெகு கூடமாக கூடிய சீக்கிரம் செய்து கொள்ளுது.
அவ்வாறு அவர்களுடைய அறிக்கை வருகின்ற போது நாங்கள் ரெடி மாகாணத்தில் தேர்தல் நடத்தும். மிக்க நன்றி தோழர். மத்திய ரயில்வே நிலையம் தொடர்பான பிரச்சனை உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. சரி, සෙන්ටර් එක ඔබතුමාලා දන්නවා අති විශාල ඉදිකිරීමක්. එය ඇනහිටලා තිබෙන්නේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඊට අදාළ කරන මුදල් නොලැබීම නිසා. දැන් ඒ නිසා එයට සිදු කරන්නේ මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. ඒ වගේම මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරන්න අති විශාල මුදලක් වෙන් කළා එක මග නතර කළා තිබෙනවා. දැන් ඒ මගන ඒ විශේෂම ගත්තොත් මහනගර සභාවට අදාළ කරන අලුතෙන් හදාගෙන යන ගොඩනැගිල්ලේ හැදුවට පස්සේ ඒ ඇති වෙන්නේ මගේ අමාත්‍යාංශයෙන් අපි හදන්නේ අපිට තේරෙන විදිහට අඩු ගානේ ඒකේ AC බිල් එකවත් මං හිතන්නේ නගර සභාවට ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සැලසුම් ඇතුව නෙමෙයි කළා තිබෙන්නේ. නමුත් අපි මේ අවුරුද්දට මිලියන් 100 ගාණක් වෙන් කළා තිබෙනවා. ජනාධිපති 400ක් අපි ගරු ජනාධිපතිතුමා සමග සාකච්ඡා කරලා ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළා සම්පූර්ණ ඉදිකිරීමම කරලා මේක අවසන් කරන්න. ඒක හොඳම උදාහරණයක්. අපිට අවශ්‍ය මොකක්ද? ඊට පස්සේ මේවා කොහොමද නඩත්තු කරන්නේ? ඒවා එසේ සැලසුම් නොකර රටවල් උදව් කරන ඉන්දියාවට හැම දෙයක් ගැනම හොයලා බලන්න බෑනේ. ඒක ගන්නකොට ගන්න නගර සභාව, ගන්න පළාත් සභාව, ගන්න ආණ්ඩුව තමයි තීන්දුව කරන්නේ. අවසානයේ මේවා විශාල සුදුවලි වෙලා. ඒ නිසා අවසානයේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ බදු සල්ලි දාලා තමයි අපි දැන් මේවා කරන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපති උපදෙස් දුන්නා රනිල් වික්‍රමසිංහලා ඒක හේතු මත අනාගත හේව දැන් අපි රටේ හොරකම් නොකර අපි විනයක් මත ආර්ථික කරගෙන නිසා ලැබිලා තිබෙන බදු සල්ලි වලින් දැන් අපි අන්තිමට හදනවා. ඒවට කොයිම සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා අපිට නාස්ති කරන්න සල්ලි නැහැ. ඒ වගේම යාපනයේ නගරය මේ නගරයේ භාගයට හදපු ගොඩනැගිලි ප්‍රධාන ගොඩනැගිලි දෙකක් තියෙනකොට මොකක්ද ඒකෙන් රටට යන පණිවිඩය. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ නිසා අතිවිශාල මුදලක් වෙදන් කරලා අපි උපරිම උත්සාහය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණ කරලා මහනගර සභාවට බාර දෙන්න. ඒ නිසා මේක එක උදාහරණයක් ඔබතුමාට කිව්වේ. අපිට ලෝකයේ උදව් අවශ්‍යයි. අපි ලෝක හැම රටක් එකම වැඩ කරනවා. නමුත් ඒ උදව් අපිට ගලපා ගත යුතුයි. හොඳයි. එවන බොහොම ස්තුතියි.